بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اختفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly cemaat, bugünkü cuma hutbasının teması Hanafi mazhabının artıkçılığı, fazileti. Biz fiqh boyunca İmam Adam Abu Hanifa'nın mazhabındayız. Akide boyunca İmam Maturidi'nin akidasındayız. Mazhabındayız. Kıraat boyunca, Kur'an oku boyunca, kıraat boyunca Hafs Asım'ın rivayetinde okuyoruz. Her bir nesenin özünün yolu, özünün mektebi var. Güreşip, erkin güreş boyunca balasın tarbiya kılayın degen atını hiç kaçan balasın Sürettör Akademiyasına alıp tapşırbaydı. Çın. Hokkeyden yaşına kayıp olup oyun olsun degen atını balasını hiç kaçan muzikalık okuyacak alıp tapşırbaydı. Her bir nesenin özünün mektebi var. Biz fiqh boyunca Abu Hanife, İmam Adam rahmetullahi aleyhinin mazhabındayız. 4 mazhab var. İmam Adam Abu Hanife mazhabı, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel 4 mazhab. Uşul 4 mektep var. Olsa 4 yol değil. 4'ünün ten bağıtı bir ele. Allah'tan bir cana bar ekenen dаңasolo, Peygamber salgan çiğmenen basu, jıyıntığında barız birle şu beyiştin eşigini kapkılap, girüge kamını. Uşul ele. Biz söz kıla turgan İmam Adam Abu Hanife, atı Nu'man, atasının atı Thabit, bizce Sabit deyiz, bizce Sabit deyiz. Nu'man, bizce Numan deyiz. Isımı Nu'man, atasının adı Thabit, çoğun atasının adı Zuta. 699 yılı törölgön, 80. Hicri'de. 150. Hicri'de tağrağı 767. yılı kaza bolgan. Öz doğrunda 4 sahabanı körgön. Öz doğrunda 4 sahabanı körgön. Yaştığı, emi sizler İmam Adam Abu Hanife jönündögü bir kıskaça okuyalardı. Oğuyla jüröstür. Atası arıqta ağıp bile jatkan bir almanı jey koyup, "Attiň uşul almanı esin bilbey tiştep aldım da" dep ökünüp anan ошол arık boylop barıp kimdir bürönün bağına tuş kelgenini aytat. Bul degeni atası uşunçalık alkımı taza takva insan ekenden kabar berip atat. Oşol sebepten Abu Hanife kebir rivayette 7 yaşında, kebir rivayette 8 yaşında Kur'an'da toluk jattap bütkönü jönde malumatlar var. Oşonda atası, apası aytkan eken, mından da tömönürök yaşta jattaş kerek bolçu, bирок баягы ээсинен сурабай туруп алманы тиштеп койгондогу шилейке менен ашказанга кетип калганын кесепети болуп атат да деген экен. Таквалыктын айынан не деген мыкты ашууларда шат биздин муун урпак буюрса. Ошол Abu Hanife көргөн, бирок сабак алган эмес, көргөн сахабалардын ичинен Anas ibn Malik, пайгамбарыбызга кызмат кылган, 10 yıl kızmat kılgan ulu sahaba Anas ibn Malik'ti. Ondan keyin Abdullah ibn Abi Awfa el-Ansari'ni, Abu Tufayl Amir ibn Wasila, Sahul ibn Sa'd es-Sa'idi degen sahabalardı toluk görgön. Şakirti İmam Abu Yusuf, İmam Adam Abu Hanife jönünde mınday deydi. Kanal İmam fasihul lisan uzbul mantık. Uşunçalık Ақтаңдай қызыл тил сөзді таптап сөйлеген инсан еле. Кәне ахсану нас мантиқан ва ахлахум нағма. Адамдардың арасынан ең тұнық
эң уккулуктуу, анан өтө оор басырктуу, салмактуу сүйлөгөн инсан эле. Wa anbahuhum ala ma yurid. Ушунчалык бир акыл калчап сүйлөй турган адам эле деп имам Абу Ханифа жөнүндө шакирти имам Абу Юсуф кабар берип атат. Керек болсо ушунчалык таква Аллах харам кылган нерселерден жаа бою качып жашайт эле. Эгерде ал кишиге дүниөнү, мансапты, байлыкты сунуштап алдын алып келип төгө турган болсоңуз дагы кетенчиктеп алаканы менен түртүп, жок, бул мага керек эмес, мен үчүн ахирет деген эң таква инсан эле. Жада калса, хатта дурбе бис-сият лиякбал таваллал када ау байтил малфаба. Керек болсо, казылык өкүмдү сүрүп бересиз. Сиз мына ушул Кофа шаарына, Иракта болуп жаткан окуя, Кофа шаарына сиз казы болуп бересиз деп, ошол мезгилдеги падышанын буйругу менен казылык өкүм тапшырылганда дагы казылыкты албай, эчен ирет камчыланып, анан зынданга түшүп, анан уу ичирилип өлтүргөнү өмүр баянда кенен айтылат. Имам Абу Ханифа мындай дейт. Эми Абу Ханифа деген эмне? Ханифанын атасы. Ханифа деген ким ал? Бир риваятта кызынын ысымы деп айтылат. Бирок Ханифа деген түз, туура, ири кыйшыгы жок деген маани түшүндүрөт. Бул деген түз жолдун, туура сөздүн, таквалыктын атасы. Мисалы, мо ачки көзөйнек таккандарды, көзөйнек таккандарды Абу Назара деп коет. Абу деген атасы деген, Назара деген көзөйнек деген. Көзөйнектин атасы. Бизде деле илгери бабаларыбыздын доорунда келинчеги, байбичеси күйөөсүнүн атын атабай тергеп, баласынын ысымын атап, ой, Жыргалбектин атасы деп аташчу экен илгери. Бир риваятта имам Адамдын Ханифа деген кызы бар эле, ошол кызына сөйөнтүрүлүп Ханифанын атасы деп аталган дейт. Экинчиси, Ханифа деген мындай ийилчек. Ханифа деген сиздердин баарыбыздардын үйүбүздө Ханафия деген бир гана имам Адам Абу Ханифа мазхабынын негизинде коюлган, бир темирге, бир буюмга коюлган аталыш бар. Ал сиздин үйүңүздөгү дарат алчу же кухнядагы момундай бир ачканыңызда мынтип суу түшүп атат. Ошону Ханафи деп коет. Аны окуясы жөнүндө кийинчерээк айтып берермин буюрса. Ушул имам Адам Абу Ханифа мындай дейт. La yahillu li ahadin an ya'khudh bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadna. Эч качан кийинки доордо эч бир адам мен айткан сөздүн каяктан алган экенимди билбей туруп кимдир бирөөгө фатва чыгарууга акыңар жок. Менин айткан сөздүн бир китепте жазылганын көрсөңөр, ошол сөздү кайсыл далил менен айтканды билбей туруп кимдир бирөөгө фатва чыгарууга эч кимиңердин акыңар жок. Динди бурмалап бузбагыла деп атат. Кийинки бир сөзүндө إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. Эгерде мен бир сөздү, айткан сөзүмдү Аллахтын китеби болгон Кур'анга, пайгамбардын сүннөтү болгон хадиске, сөзүнө карама каршы келе турган бир сөзүм боло турган болсо китепте, анда аны мындай мыжыгып туруп жерге таштап койгула, ал сөзүмө амал кылбагыла. Мен айта турган сөзүмдү сөз түрдө Аллахтын сөзү болгон Кур'анга, пайгамбардын сөзү болгон хадиске гана дал келтирип айтам. Менин чыгарган чечимим, берген фатваларымдын бардыгы ушул эки улуу сөздөн кийин. Эми көпчүлүгү мазхаб карманбайбыз, мазхаб эмне экен ал деп атпайбы? Мазхаб карманбагандардын бүт баары адашып кетет. Анткени хадисти тандоо бар, анан талдоо бар. Каймана айтылган хадистер бар.
Sözü dağına aytılıp dursa dagı bирок manisi başka nersени туюнткан hadisler бар. Ошол hadisти тандоодо, талдоодо, amal kılıp жашоодо, аны жүзөгө ашырууда жана бирөөгө айтууда, же ага амал кылууда сөз түрдө mazhab керек. Abu Hanife İmam Azam mınday deydi. Vada'al İmam Abu Hanife Nu'man kavaidel mazhabel Hanefi bi kavli. Özü İmam Azam Abu Hanife tüzgün mazhab al ehud bi kitabillahi ta'ala. Çeşimde Allah'ın kitabı bolgan ayattan, Kur'an'dan alam. Fe in lem ecid, eğer de akılım jetpey kalsa, dalil keltirgenge ayattan bir güç kuvvetim jetpey kalsa, anda fe bi sünneti Rasulillah, Peygamberin sünnetine amal kılıp başlayayım. Fe in lem ecid fi kitabillah ve la fi sünneti Rasulillah ahad bi kavli sahaba. Eğer de Kur'an'dan da hadisten de tapmaya kalsam, anda sahabalardan sözünü alam. Eğer de alardan da tapmaya kalsam, anda icma jalpı imamlardan birikken fikirini alam dep atat. Bizdin mazhab dal uşunday. Andan keyin emne dese, andan keyin ürp adattı. Har bir adamlardan jaşap жатқан kadasal kaltanıp kalgan ürp adatına ılayık bolup jaşaş gerek. Oşun üçün İmam Azam Abu Hanife'nin mazhabında namazdı baş kiyim menen okuunu sünnet dedi. Kebirkiler emne üçün sünnet dep atasız? Hadiste sünnet degen söz yok ko. Namazda baş kiyim menen oku sünnet degen söz yok ko. İmam Azam Abu Hanife cevap berip atat. Adep bul adep ahlak, bul sunna. Kebir jerde oşol adep ahlak bul vacip bolup ketedi. Kebir jerde farzga çeyin ketip kaladi. Misalı jolda жүрүүнүн ereceleri, maşinada jolda жүрүүнүн ereceleri, kızılda tokto dedi. Toktobay ötüp ketip kalsanız, oң жактан же сол жагыңыздан келип кагылышыңыз мүмкүн. Dal ушул жерде сүннөттөн жогорураак ал важип болуп калат. Жолдо жүрүүнүн эрежеси бул суннадан жогорураак болуп калат. Ал эми жалаң баш намазга кирбөөнү баш кийим менен киргиле дегендин себеби эмнеде десе, ошол силер жашап жаткан аймактагы аксакалдар силердин баш кийимсиз намазга киргениңерди жактырбай бешенесин тырыштырса, анда баш кийим кийип окугула. Эгерде аксакалыңар деле баш кийимге маани бере бербесе, анда силердин жалаң баш окуганыңар дурус эле деп атат. Бул деген адеп сактоо, улууну урматтоо, кичини узаттоо жөнүндө айтып атат. Эми İmam Azam Abu Hanife өзү жөнүндө мындай дейт. Арабызда анча-мынча mazhab карманбагандар бар. Аны мен эмес, барыңар билесиңер. Азыр эми ушундай болуп калбадыбы? Мына бул интернет деген бир оңой нерсе чыгып, ошонун ичинде салынган нерсенин бүт баарын ылгабай эле боло берет экен, амал кылсак боло берет экен деп бир устаттын этегин кармабаган, китеп барактап, бир чөк түшүп кыбланы карап, бир 5-10 жыл окубаган, жаңыдан пайда болгон анча-мынчалар бар, mazhab карманбаган. Мына ушулар жөнүндө İmam Azam Abu Hanife эмне дейт? Угуп көрүңүчү, оң кулагыңыз менен сол Abu Hanife мындай дейт. Аны сиз деле айта аласыз. Аны сиз айтсаңыз да жарашат. Бирок İmam Azam Abu Hanife ал кандай инсан? Ал 4 сахабаны көргөн инсан. Ал 4 сахабаны көргөн инсан. Ыйык Рамазан ай ичи Кур'анды 60 жолу хатым кылган инсан. 30 күндө, bir айда Kur'an'da 60 жолу хатым кылган инсан. Мына ушул киши мындай дейт. Мен кале фие шей'ен лейсе фие ва хува мин ахлил жахл фа хува фи хил. Ey idâ kâne minel cahilin minel âmme. El arasındağı sabatsız nadamlardan, kitap açıp baraktabagan, je özü kitap açıp indi okuy albagan adamlardan arasından men jönünde İmam Azam al kim bolup kalıptır? Abu Hanife al kim bolup kalıptır dep kol siltep meni akarat kılsa fi hil. Al kechirimdi. Al kechirimdi. Ankene al men jönde bilbey turup süylep atat. Ankene al savatsız da. Al savatsız. Dal oşonda savatsızlar var. Bir ustazdın etегин карманбаган,
Kitap açıp İmam Adam Abu Hanifa'nın kerek bolsa je orusça, je anglizce, je türkçe, je kırgızça, je özbekçe kotorulgan ömür bayan alı okup çıkkan emes al jönünde süyle yarattı. Endi mesela şu cemaatin arasından kimdir biröөнү жақшылап аны менен сапарға чыкпасам, дасторконда отурбасам, карыз алып, карыз берип көрбөсөm, ал жөнүндө сүйлөшүм мага харам. Эч кылса аны менен жакшы бир данышпан адамдардын сөзү бар. Ким кайсы бир адамды макташ үчүн жок дегенде 6 ай жанында жүр, жамандаш үчүн дагы 6 ай жанында жүр деп атат. 6 ай мындай турсун, 6 барак Абу Ханифанын өмүр баяны жазган китептен 6 барак же 6 бет окубай туруп ал жөнүндө жаман сөз сүйлөшөт. Ошол жөнүндө адамдар арасындагы китеп барактабаган, устаздардын этегин карманбаган бир надандар мен жөнүндө жаман сөз сүйлөсө фихил, ал кечиримдүү. Dedi. Emi ومن قال في ما ليس في من أهل العلم فهو في حرج. Emi adamlar arasındağı sabattуулар men жөнүндө маалыматы бар, мазхабты айырмалай алат, билет biraz. Ошондой адамдардын арасынан мен жөнүндө деп кол силтеп, акарат кылып, тилдесе, гыйбат кылса, анда ал фи харач, ал оор түйшүккө кабылыптыр. Анткени мен жөнүндө айткан, билбей айткан маалыматынын айынан ал жасаган, бул дүйнөдө жасаган амалдан бүт бар, мага өткөрүп берет деп атат. Мага өткөрүп берет кыяматта. Дагы бир жаман жери деп атат. Бир надандын айткан сөзүн бир газетага чыгарып, телефон аркылуу же көчө кыдырып, бакырып айтсаң деле эч ким ишенбейт. Ал надан да акмак, ал келе сонун сөзүн ким айтат? Ким угат эле? Ары каттап суу кечпейт анын сөзү. Дешиңиз мүмкүн. А бирок кайсы бир илимдүү адам, намаз окуп аткан инсан, кичине мазхабтан кабары, маалыматы бар инсан айтып кое турган болсо, айтты. Ал айтты демек бир жөнү бар да деп амал кылып калышы ыктымал. Ошол себептен илимдүү адамдар кимдир бирөөнүн аркасынан сүйлөдө абайлагыла деди. Эгерде баздарда бара жатсаңыз, шилекей куюлган, булганып алган шымына ошол сизди акарат кылып, сөгүп тилдеп атса, анын деңгээлине түшпөйсүз да. Аны жүрчү деп аялдаман аркасына өткөрүп, жеңиңиз түрүп, мынтип чыкпайсыз эч качан. Анткени ал надан, анын деңгээлине түшпөйсүз. Абу Ханифа дагы алардын деңгээлине түшкүм келбейт деп атат. Бирок жакшынакай эле галстук тагынган соп-сонун киши эле бери келчи деп эле жакаңызды жырсанан айтасыз да, окуй, эмне кылып атасың? Болбойт го, мында салют эле киши экенсиз деп кичине бир сөзгө келесиз да. Имам Адам Абу Ханифа да айтып атат, окуй, кимдир бирөө жөнүндө сүйлөгүң келсе, ал жөнүндө кеминде анын жанында 6 ай бол. Эч бир мазхаб жөнүндө маалыматы жок адамдар арабызда анча-мынчалар. Мазхаб карманган болбойт. Анан Имам Адам ким эле ал дегендер бар. Имам Адам ким эле? Эми угуп туруң. Сami'tu Аба Ханифа. İmam Adam Abu Hanife özü mınday deydi. Men uktap atıp түш көрдüm. Түшümde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin mürzösün bunu iki alakanın menen, iki kol menen kazıp atıp durmun toprağın. Peygamberden mürzösün kazıp atıp durmun. Oygongondan keyin kıylılı qooptondum, korktum. Bu emne olgon түш? Kimdir biröge aytkandan da aybıktım. Fa'ataytul Basra. Irak'tın Basra şahrına geldim. Özü Kufa'da yaşaydı. Basra şahrına geldim. Fa'amartu rajulan yes'al Muhammed ibn Sirin. Oşol doğruduğu dünya alamında bir ile түш yorumenen tanımol bolgon Muhammed ibn Sirin'ge bir kişini ortamcı kılıp sorap berinçi. Түшümde men Peygamberden mürzesini kazıp attırmın. Kanday olup jorlat ekendi. Bilip berinçi dedim. Barıp sorasa hâdâ raculun yenbeş ehbâru Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Öte sonun kabar, öte sonun түш. Peygamberden mürzesini şimdi kazıp atkan insan, demek al, Peygamber aytıp kaldırıp ketken sonnanı, jana aytıp kaldırıp ketken hadistin talday turgan insan.
Mına түш жорунун дагы өзүнүн бир жолу бар. Siz ança-mınça toğutpay atkan İmam Adam Abu Hanife dal uşunda insan. Takvalığı boyunca. Kazı bol dedi. Kazı bolğun yok. Kazı bolup iştep berim dedi. Kazı bolğun yok. Ha bizde olsa anı talaşabız. Biroq İmam Adam Abu Hanife kazı bol boğunduğu üçün yençen iret kamçılanıp zındanға taştalıp anan u içirilgen. Özü ustatının adı Hammad. Ustazları barıp Hazrat Ali'ye anan peygamber varıp takaladı. Özünün oğlunun ısımın ustazının ısımın bergen Hammad degen. İmam Adam Abu Hanife kaytış bolup jatkanda oğluna Munavul amanatlar sana boynuna ilindi. Ar birinin esin taap tapşırasın degen. Oşonda uğlu da oşol amanattan korkup, oşol doğru kazıga alıp barıp, tapşırıp anan bir kança vakit atın jaşırıp oşol amanatlardı alıp kalbaş üçün korkkan. Takvalığının biri İmam Adam Abu Hanife özü momunday kiyim tokugan, teraşatçı bolgan. Kolunдағы шакирти қызмат қылып жүргеннен улам bir gün шашылыш сапарға шығып атып, мына менің оң тарауымдағылар бұлар күндүзү тоқылған киімдер. Әле мына сол тарауымдағылар бұл түні айдың жарығында, же болбосо bir пилик, шам, ошонун жарығында тоқылған киімдер. Мұның басы қымбатырақ, сол тарауымдағының басы арзанырақ. Базарға барғанда айырмалап сат деді. Dün bazarga kirgende kimdir birösü barın alam dedele, muno tünkü tokulgandı dağı kündüzgü tokulgandın basında satıp jiberdi. Kaçangan sapardan kaytıp gelgende şakirtenen suradı. Oy ustaz şunday oldu. Tünkünü de gündüzgünün basında satı verdin degende akçanı gel alıp gel dep durup, koluna karmap durup, kayra koluna bergen me. Al dağı bazarga var dağı uşunun barına jem satıp alasın degen. Jem, buğday, arpa, oşol maydalangan. Emne kılaş degende satıp al, bir tıyının kaltırmay büt barın korup satıp al degen. Anan öz kolu menen dengizge alıp barıp durup balıklarga çaçı yürgen. Balıklarga çaçı yürgen. Mıneke takvalığı. Siz egerde söz kıla turgan bolsoңuz dal ушундай takva insanın arkasından bilbey söz kılıp atасыз. Siz egerde söz kıla turgan bolsoңuz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini tandap, anan taldap bizge жеткирген en mıhtı jetik müştehidin arkasından söz kılıp atасыз. İmam Adam Abu Hanife şakirtlerмен oturdu. Bir ayal kirip geldi. Orta jol açık ele. Bul jabıngan ayal. Hiç bir denesi görünbeydi. Çadar jabıngan. İmam Adam Abu Hanife unçupay qarap durdu. Aralığında 1 metrde mаңдайына kelip oturup İmam Adam Abu Hanife'nin aldına momunday bolgon çoğun bir tarabı kızgıç bir tarabı sarı olup bışkan almanı koydu. Şunu atasızbı? Şunday alma var da bir tarabı günge kızarıp bışkan. Öte kızıl emez. Kızgıltım. Alemi bir tarabı sarı. Almanı koydu. Şakirtleri büt barı alman tikti atadı. Belek alıp gelse, körek alıp gelip heptir da. Dedi. İmam Adam Abu Hanife akırın canındağı kınınan bıçağın çıkarıp durup, almanı ortadan bölüp durup, momunday çalkalanıp jatkızdı ele bayağı ayal. Akırın başı ekip çıkıp ketti. Şakirtleri düşünbey, bu emne olğan? Bu emne olğan görünüş dediler. Bu ayal özünün jaşoosunda hayız körgöndön kıynalat eken. Bu soradı. Ustaz aytыңчы. Almanın kızgıltın betindegidey bolup, kızgılt kan gelip atkanda dele namaz okusa bolobu, je sarı bolup kalganda namaz okuş kerekpi dep soradı ele. Joq, men kesip durup tuptunuk bolmoyunca, kan toktomoyunca namaz okubaysın dediğinde tüşenip çıkıp ketти деп атады. Bizdin aldыбызга окуп кое турганбызга рахмат, чоң рахмат, Аллахым разы болсун, арчып жеп койет элек да.
Qarang, siz dal uşunday danışman insandın mazhabında ekeniңiz менен сыймыктанın. Бирок эч качан İmam Adam Abu Hanifa'nın mazhabında yaşap atıp başka mazhablarda tömön uru degen emes. Alarda togotpoçuluk emes. Alarda da sıylayız. Ankeni alar da Kur'an menen sunnanın negizinde yaşagan imamlar. İmam Adam Abu Hanifa cemaat menen oturganda kaysi bir cemaatın arasından şunçalık giyimi tıtılgan, giyimi kir insandı bildi. Majlis bütüp eldin bari turup atkanda şoğa kol janasap, siz kalıp ketesizbi? Biraz vaqtqa dedi. Ova janına kelip oturup kaldı. Eldin bari çıkıp ketkenden keyin çöntöğünden akçak çıkarıp, munogo bir tazarak giyim satıp alasızbı? El arasında turganda tatnakay bolup görünüp turuңuz, dedi. Ana jana kişi, "Joy, men giyim satıp alganga özümdün akçam var. Jönle şunda giyim giyingim geldi" dedi. İmam Adam Abu Hanife aytdı. "İnna Allah yuhibbu en yara athara ni'matihi ala abdi." Allah uşunday bir ulu zat özünün bendesinde bergen baylığının izin görgüsü geledi. Ha bay ekens, anda oşo baylığınızın izin jelkеңizde көрсөтпөйсүзбү тунугураак, тазараак кийинип dedi. İmam Adam Abu Hanifa momunday olgan bir jelek giyip çıktı beşim namazında. Oşol mezgildegi al jelektin akçası bir rivayette 400 dirham bolsa, bir rivayette 4000 dirham dep esepteledi. Özü 10 dirhamga 2 koy geletele. Oşol uçurda 10 dirhamga 2 koy geletele. Bir rivayette oşol Abu Hanifa'nın beşim namazına giyip çıkkan jeleginin bası 400 dirham. Oşonda adamlar aytkanda, şunçalık kımbat giyinesizби degende, Allah'tın berip жатқан nimetinin izin ibadatta көргөзгүм geldi Allah Taalaga dep atады. Namazga tatınakay bolup, sulurak bolup giyinip, jırtık teşikti giyip kelbeň. Oşon üçin İmam Adam Abu Hanifa fiqhta muhtasarda kir giyim menen namaz okunu makruh dedi. Emnege makruh? Ankeni siz namazdasız, ibadattasız. Ankeni Allah Taala Kur'an'da sanırlar. "Hudu zinetekum inde kulli mescid." Sadakallahul azim. Har bir sajda kılarda özüңdün dene başına, kiyim geçiňe bir saresip salıp koy. Tırışıp bırışkan kiyimine namaz oku, anı menen namaz oku makruh dep atады. Jasanıp oku. Uşunçalık dengelde bolsun. Senin üstündeki kir kiyim demek anı menen sen toygo, ziyapatka bara turgan bolsoň, anda oşo menen namaz oku. Ziyapatka bara alбай turgan bolsoň, anda anı menen namaz okuunun özü makruh dep atады. İmam Adam Abu Hanifa'nın Kofa'da üyünün koşnası ötükçeli. Gündüz iştep bирок tünü üyüne kaytkanda joldan ança-munça mas kılıuçu içimliklerdi alıp kelip alıp, anan taң atkıça kıykırıp "Ada'une ve ayyu fata ada'u li yawmin karihatin ve sadad thugur." Maga okşoş tunuk bir kelbeti kelişken jigitти jogotmoy boldun arda. İçip jürüp jogolmoy boldum. Bir saresep salıp koybaysaňar ede bile taňaçy ırdap, muzika menen ırday beret ele. İmam Adam Abu Hanifa dua kılatla. Allah muşaga bir insaf hidayet berdi. Bir günü tünü menen anın ünü çıkpay kaldı. Suraştırsa anı asas dep koyup patruldar alıp ketken eken kimdir biri arazdanıp. Oşol şurtynın, oşol milisiyanın jetekçisine barıp, şunu çıkarıp beriň degende makul dep kirgizgende, oşol jigittin sebebinen oşol günü karmalganların barın çıkarıp anan İmam Adam anı bir rivayette eşeğine mingizip deyt, bir rivayette özü minip uşindir eşitip gelip üyün dışına gelgende hoşuna jigit akın senin akın jönünde oylanbay kalganıma meni keçir dep uylagan. Kana hoşnaňyz jönünde oylandyňyz bile. İmam Adam Abu Hanifa şu arak içken koşnasında mıhты mamile kılgandygy sebepli al toba kılıp ömürün ayagına çeyin ibadat menen ötkürdü deydi. Hammad İmam Adam Abu Hanifa'nın balası Hammad atam ötkön günü atamdın bir şakirtin sorandım. Siz özünüz başında turup berin, juup, kepinde büt barın karap berin dedim. Men de katışıp attım ele. Atamdın şakirti atamdın juup atkanda ey sadakası keteyin ustaz dep gözüne jaş alıp 40 jıl bir darat menen kuftandağı daratыңыз menen bagımda tokudunuzda 30 jıl eçimge bilgizbey, oğuzunuzu açpay oruza tuttuңuz degende men birinci jol ukdum dep atады. Özünün ulu Hammad
атасының 30 жыл ораза тұтқанын білбептір. Өткен күні атамның шәкіртінен оқып аябай ыйладым деп атады. Момындай болған инсандың мазхабындағыз. Сүйікті бір туғандар, сөзімдің аяғында Мадинада Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам Али Маккадан Мадинаға хижрат қылып барғанға чейін Мадинада екі уру жашайды. Әус анан Хазрач деген. Биринчisi Әус, екіншісі Хазрач. Шындап келгенде мындай сүрүштүрүп барса экөөнүн теги бир эле, ата теги бир. Болгону ортодо мезгил менен таптап, саяпкерчилик кылып, таптаган, күлүктөгөн аттарын байгеге кошчу. Ошол байгеде Әустин күлүгү Хазрачтын күлүгүн жеңип койду. Буга чейин бирөөсү жеңилип, дагы бирөөсү жеңип, экинчиси жеңилип ушинтип келчү. Дал ушул байгеде Әустин аты Хазрачтын күлүгүн жеңип койду. Уран чакырып, кол булгалап, сүрөндөп, дем берип, кыйкырып отургандардын арасында ушул эки урууну бириктирбөө үчүн кылымдар бою душмандык кылып экөөнүн ортосун ажыратыш үчүн жашаган еврейлер бар эле. Еврейлер, буну биз үчүнчү топ дейбиз. Үчүнчү күч дейбиз. Ошолор, Хазрачтар, эмне болдуңар? Ушун кызыгып элесиңер. Ушу Әустан калып калабы силердин күлүгүңөр деп, ошолордун кайроосу менен анын күлүгүн өлтүрүп, анан ошонун айынан экөөнүн ортосундагы келишпестик каттоо 140 жыл кыз беришпей, катташпай жашап калды. 140 жыл. Айтып оңой, бир кылым 40 жыл, бир жарым кылым деген. Субханалла. Бир күлүктүн айынан ушундай болду. Айтайын дегеним, мына кечеги Ордолу Ош шаарында болуп өткөн Көкбөрүн айынан эки команданын ортосундагы бир очкону тартышып, болбосо бир түшүнбөстүктөн улам ташыргытылып, анча-мынча адамдар ооруканага жатып, жаракат алышыптыр. Жаман эл болбойт, жаман адам болот. Ошондой бир чунактардын айынан биз эч качан бөлүнбөйбүз. Дайым ынтымакта, ырашкерликте жашайбыз иншалла. Ушундай бир бокмундардын айынан ынтымагыбыз ыдырап кетпесин. Анткени Аллах өз сөзүнө астагфирулла: "Вa'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррaqu садақаллахул азим." Аллахтын сөзү болгон Кур'анды бекем кармангыла, ынтымакка келгиле дейт. Аяттарга садақаллахул азим, хадиске садаqa расулухул карим. Амин. Аллахумма иннака афуун каримун тухиббул афва фа'фу анна я рахим. Аллахым барыбызга өзүң инсаф бергин, хидayet бергин, ынтымак бергин. Бирахметика я архамар рахим. Аллаху акбар.